imihanda myinshi ya Amerika ikomeje guhinduka akavuyo gakomeye cyane kubera imyigaragambyo iri kujya mbere y'abanyamerika bari kwigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Donald Trump ngo bitewe n'intambara akomeje gushoramo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa abaturage ba Amerika bakabona yuko nta nyungu na nkeya habe na gato igihugu cya Amerika kiri gukura muri iyi ntambara kiri kurwana kuri Irani. Bamwe kandi mu bigaragambyaga mu mihanda ya New York bamwe bakaba baragiraga bati Trump arakijyaho, abandi bati ibinyoma bya Trump cyangwa se kubeshya kwa Trump abasirikare bapfa. Abandi kandi nabo mu bigaragambyaga baragiye bafite ibyapa byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'ibyanditseho ngo iyo akarengane gahindutse itegeko kwigomeka nabyo bihita bihinduka inshingano. Abangaba kandi n'abaturage ba Amerika bafite umujinya mwinshi kubera intambara Donald Trump akomeje gushoramo igihugu cyabo. Bamwe bagendaga bamwita umubeshyi, abandi bakamwita umunazi bitewe n'uko ariwe wa mbere wabashije gutangiza intambara ku gihugu cya Iran. Waje ko ngo intambara izamara igihe gitoya cyane iminsi mike maze ngo bagakubita Iran bakayitsinda, ariko kugeza ubu ngubu intambara ikaba imaze ukwezi kurenga. Iran yarabaye ibamba ku gihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bindi kandi bikomeje gutuma abaturage b'abanyamerika bakomeza kwigaragambya umunsi ku munsi hakaba ari uko igiciro cy'akagunguru kamwe ka peteroli kamaze kuzamuka kakagera ku madolari 100. Ibi ngibi kandi bikaba byarakururiye yuko n'ibindi bicuruzwa byose bitandukanye bisanzwe nabyo byahise bizamuka ku biciro. Ibi byose kandi abanyamerika bakavuga ko kabitera ari nta wundi ari Donald Trump wabasha gushoza intambara kuri Iran. None ingaruka zikaba zatangiye kugera ku baturage b'abanyamerika mu minsi mike cyane, mu gihe kandi imisoro yabo irimo irashorwa mu burasirazuba bwo hagati ikoreshwa n'abayobozi ba Amerika bayikoresha mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare. Ku yindi mpamvu kandi abanyamerika bakomeje kujya mu mihanda muri iyi minsi bagakomeza kwigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Donald Trump. Hakaba ari ko igihugu cyabo cya Amerika gifatanyije na Israel bakomeje gukora amahano cyangwa se ibyaha by'intambara bica inzirakarengane z'abasivili mu gihugu cya Iran. Gusa cyane cyane urupfu cyangwa se impfu zabashije gutuma abanyamerika batangira kwigaragambya ndetse kandi zigakangura isi akaba ari urupfu cyangwa se iyicwa ry'abanyamakuru bagiye kuri 3 bose bishwe mu gihugu cya Libani mu mujyi wa Beirut ubwo igihugu cya Israel ku munsi wo kuwa mbere barasaga muri kino gihugu. Abo banyamakuru kandi babashije kuraswa n'igihugu cya Israel bagapfira mu kazi. Hakaba harimo umunyamakuru w'umugore witwa Fatima Fatuni, akaba kandi yicanywe n'umuvandimwe we ubwo bose bari gutara inkuru bari mu modoka. Uyu munyamakuru Fatima Fatuni n'umuvandimwe bakaba barakoreraga igitangazamakuru cyo muri Beirut, aricyo gitangazamakuru cya Al Maydan cyari kizwiho gukora amakuru menshi agiye atandukanye ya politike. Aba banyamakuru kandi uko ari babiri nabo bakaba baricanywe n'undi munyamakuru witwaga Alisha. Uyu nguyu kandi akaba umugabo w'umunyamakuru wakoreraga igitangazamakuru cya Al Manar TV Lebanon. Akaba kandi ari nayo mugabo wari igipimo Israel yashakaga ubwo Israel yarasaga ku modoka abantu banyamakuru ko ari 3 bose barimo bari gutara inkuru. Aba banyamakuru bakimara gupfa amahanga gahaguruka bakabaza Israel impamvu yakoze icyaha cy'intambara cyo kwica abanyamakuru bari mu kazi bari gutara inkuru. Israel ikaba yaratangaje yuko ngo uyu mugabo witwa Alisha wakoreraga kino gitangazamakuru cyitwa Al Manar TV Lebanon ngo yari asanzwe ari maneko w'umutwe wa Hezbollah ukorera mu gihugu cya Libani, ngo aho we yitwikiraga umutaka wo kuba umunyamakuru, ngo aho yagendaga gutara amakuru nawe ahita yohereza umutwe wa Libani akamenyesha umutwe wa Libani ahantu abasirikare bose ba Israel bagiye bari ndetse kandi anabamenyesha ukuntu bose bari kwitwara mu bice byinshi bigiye bitandukanye bya Libani. Hezbollah ikabona ukuntu ibasha kwataka abasirikare ba Israel ibaca intege. Gusa ikintu cyakomeje kwibazwa n'abaturage benshi bagiye batandukanye cyane cyane n'abanyamerika bakaba barakomeje kwibaza bati ese ni ukubera igihugu cya Israel kishe umugabo witwa Alisha ari kumwe n'abandi banyamakuru bagiye kuri 3 bose batandukanye b'ikindi gitangazamakuru mu gihe bari gushaka undi mwanya wose Alisha ari kuba ari wenyine bakamwica nubwo nabyo bitemewe, ariko ntibakora kino cyaha cy'intambara cyo kwica abanyamakuru 3 bose bari kumwe bicaye mu modoka imwe. Ibi ngibi nabyo bikaba biri mu byakururiye abanyamerika benshi kwigaragambya bavuga yuko igihugu cya Amerika gifatanyije na Israel biri gukora ibyaha by'intambara bihohotera abaturage batandukanye baba ari mu gihugu cya Liban ndetse kandi igihugu cya Iran. Abaturage ba Amerika bakaba bari kwigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Trump ndetse bamusaba yuko yava ku buyobozi gitaraganya bitewe n'ibintu arimo arakora. Gusa ku yindi mpamvu ya mbere na mbere yatumye abaturage ba Amerika batangira kwigaragambya umusubirizo akaba ariko ku munsi wo kuwa mbere hari yatangiye kugaragara amashusho y'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe ba Amerika bari kwitegura bapakira ibikapu berekeza mu burasirazuba bwo hagati, aho byagaragaraga yuko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwanzura yuko zigomba guca ku butaka zikajya kwataka igihugu cya Iran bakoresheje abasirikare barwanira ku butaka, ngo bagomba kwinjira mu gihugu cya Iran bakajya gukuraho ubutegetsi bw'ikibi buyoboye igihugu cya Iran. Nk'uko perezida wa Amerika Donald Trump we akomeza kuvuga yuko ubutegetsi bwa Iran ari ubutegetsi bwamunzwe ndetse kandi bukaba ubutegetsi bw'ikibi. Gusa abaturage b'abanyamerika bakaba babibona mu bundi buryo, bakavuga yuko Trump nta mpamvu nimwe afite yo kohereza abasirikare b'abanyamerika abana babo bashiki babo ngo bajye gupfira mu burasirazuba bwo hagati ku nyungu z'abayobozi bamwe na bamwe ba Amerika, ngo batagiye no kurwanira inyungu z'igihugu muri rusange nk'uko abaturage ba Amerika bakomeza kwigaragambya babivuga. Mu gihe kandi abasirikare ba Amerika bari gutegurwa ngo binjire ku butaka bajye kurwanya igihugu cya Iran,
Iran ikaba itangaza yuko biteguye imyaka n'imyaka kuzarwana n'igihugu cya Amerika. Iran ikaba ivuga yuko rwose biteguye ngo ndetse kandi abasirikare ba Amerika ntibabasha kwinjira ku nkombe zose za Iran bagiye kwinjira ku butaka ngo barwane n'igihugu cya Iran. Igisirikare cya Iran kikaba kivuga yuko nta kindi kintu bazakorera abasirikare ba Amerika usibye kuzabica imirambo yabo bakayigaburira shaka cyangwa se amafi yo mu mazi hari mu nyanja zose zo mu bigobe. Nyuma y'uko kandi dukomeje kubona ko igihugu cya Amerika ndetse na Israel bakomeje gushyira imbaraga mu guhiga banica abayobozi batandukanye b'igisirikare cya Iran, aho cyane cyane Israel igenda igaba udutero shuma ku bayobozi batandukanye ba Iran bakabica, aho Israel yagiye yica abayobozi batandukanye harimo abashinzwe b'igisirikare cya Iran, abanyapolitiki batandukanye kagenda barasira mu ngo zabo, kugeza n'ubwo intambara igitangira babashije kurasa bakanica umuyobozi mukuru w'impinduramatwara ya Kisilamu mu gihugu cya Iran ariwe Ayatollah Khamenei akahasiga ubuzima. Ku munsi w'ejo umuvugizi w'igisirikare cya Iran ariwe Ibrahim Solfagari nawe ku munsi w'ejo akaba yaratangaje yuko igisirikare cya Iran aricyo IRGC cyangwa se Iranian Revolutionary Guard Corps ngo nabo bagiye gutangira guhiga abayobozi batandukanye b'igihugu cya Israel ndetse kandi n'abanyapolitike babo batibagiwe kandi n'abayobozi bakuru mu gisirikare cya Israel aricyo IDF. Ibrahim Solfagari ejo akaba yaravuze yuko nabo bagiye gutangira kwica abayobozi batandukanye ba Israel ngo bakazajya kandi babicana cyangwa se babahigana n'abayobozi bagiye batandukanye bakomakomeye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye baherereye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu zishyira ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa kane mu rukerera rwayo Iran ikaba yararashe bikomeye igihugu cya Israel. Iran kandi ikaba yararashe ibisasu byo mu bwoko bwitwa cluster bombs. Ibi ngibi kandi bikaba ibisasu bigoye kuba byahagarikwa bitewe n'uko ari ibisasu bibasha kuraswa byageraho byoherejwe bikabasha kwigabanya mu duce twinshi cyane tukajya mu ntera zigiye zitandukanye tugaturitsa ahantu henshi hatandukanye. Ibi bisasu kandi bikaba bikomeje kugorwa n'igihugu cya Israel kubihagarika bitewe n'uko byigabanyamo ibice byinshi. Ku itariki ya 2 bikaba byaragiye mu gihugu cyo muri Israel mu majyepfo yaho bigasenya amazu bikarimbura imodoka zo ku muhanda zigashye zigakongoka, abaturage benshi b'abanya-Israel bakabikomerekeramo bakajyanwa kwa muganga. Ku munsi w'ejo kandi mu gihugu cya Israel ikipe ishinzwe gushaka abantu ibatabara bino bizaba byatewe na bino bisasu byaturutse muri Iran ikaba yari irimo irashaka abantu bashobora kuba bagwiriwe n'amazu yaturikijwe na bino bisasu byaturutse muri Iran, ndetse kandi banagerageza kwimura imiryango yose yari ituye muri izi nzu zari zagiye zisenywa na bino bisasu bya Iran, bagerageza kujya kubaturisha mu yandi mazu agiye atandukanye leta yari yabahaye. Kugeza n'ubu ngubu kandi Israel ikaba itaratangaza abantu babasha gukomerekera muri kino gitero Iran yagabye kuri Israel ku munsi wo kuwa mbere, ndetse kandi Israel ikaba itaratangaza n'abantu baba barakiburiyemo ubuzima kugeza na n'ubu ngubu. Sanga kandi gusa mu majyepfo y'igihugu cya Israel Iran yarashe, ahubwo Iran ikimara kurasa mu majyepfo y'igihugu cya Israel hadashize n'amasaha agera kuri 2 gusa umutwe wa Hezbollah ukorera mu gihugu cya Liban nawe wese urasa mu majyaruguru y'igihugu cya Israel mu mujyi witwa Kiryat Shimona. Abaturage b'abanya-Israel bakwirwa imishwaro bari kwirukanka bumva ubuduha bari kugerageza guhunga zino ballistic missiles zari zirashwe na Hezbollah. Gusa izi misile zo Israel ikaba yaratangaje ko zose yazihagaritse, ndetse kandi muri mujyi witwa Kiryat Shimona nta kintu na kimwe cyabasha guhangirika cyangwa se hagira ibisenywa n'ibi bisasu bitewe n'uko byo Israel yabihagaritse. Ese wowe by'intambara urabibona gute? Ca muri comment section ubundi wandike igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi. Nagusaba kandi kwiyandikishwa kandi subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu byose babisanga kuri Orson Info. Ibiganiro byacu nakagaruka ndabashimiye.